Jazakallahu khairal jaza ya Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sin kami pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yan kamu masih-masih jibajaga kamu ha mga waktu ini. Deng namayan haamuin lang ta social media, live, Facebook, even YouTube. Demikian si mga sila amon yan bihayaon alhamdulillah di magbati laol nananainghog laway ring hatuong-tuong amonain pagbhason taaykom. Murah-murahan halom kita ni pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta halom rida iwan ulong niya. Murah-murahan taupikan kita ni Tuhan Rabbul Alamin paamuin parkala kasusuwan iwan kariridaan niya. Insyaallah tabaraka wa ta'ala karena bang ingkitan nyo halom ampun iwan ulong sin Allah tabaraka wa ta'ala naway pagkalu-kalu mga palangon harang maislam in kita niyo dihilan kasanyangan sin Allah tabaraka wa ta'ala dunya labi luba kasanyangan hadlaw kana sa sumagawa biya na sinari di na tumadawhat in karidaan sin Allah tabaraka wa ta'ala in ulong niya in rahmat niya bang in kita niyo isablong ta di maglugto muhot amo in lumawag sin parkala sa baban hikadawhat ta sin ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin long takakahilang singkitan niyo, amo ini alubrato bihaon ini lamod ding ha mga parkala sa baban. Mapusot kita niyo sin rahmat iwan ulong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Karna ini long taparkala kasusuwan kamawayaan niya mga tumahinang. Biya na sin nasabot singkitan niyo rong hayan, lamod ding ha ibadat patuhan Rabbul Alamin apabila ingkabtangan mo. Iwan sing kakahinang mo kababayaan, karidaan sin Allahu ta'ala na kabtang iban na hinang mo yan. Inyan katan lamod, ding hatibayhuan sin ibadat sa lagu-lagu po Allahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang mayan mapakay mausal sing kita niyo, in kabuhi na to. Iban sing kakusog na to, amuin long tamahinang in daakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, sarta makalayo kita niyo rin na mapatut layuan aniban, ding ha mga paaniban kato sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga jama'a mulya, kaya ulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin, long ta maudo limabay, muin masi-masi ingkitan niyo, hapangadjian tungod papaliharan sin pagdua pangayo-ngayo patuhan Rabbul Alamin. Magpulang maglabiin, long ta limabay, malam Jumaat biha ini, nasabot singkitan niyo, in long ta ding ha mga duaa, amuin bilang hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala pangindawa sin tiap-tiap siulakan ng kato niyo. Inadtukatan, alhamdulillah, nalilay na singkitan niyo, napasawa na to na. Di na to na balikan, murah-murahan, inadtuk kya pahaman na singkitan niyo katan. Sarta inadto, inshallah subhanahu wa ta'ala, pag-uwas na to kya pahaman, kaunahan na to ang gautaan, paragbuso na ginhawabaran, in mapatut hinangon, ding haraakan sin Allah ta'ala hinangon na to. Adapun imapatut aniban deng ha mga pia aniban kato sin Allah ta'ala na aniban na to. Habiyayaon mga palangon ha may Islam long ta sugpat sin pangadjian deng ha mga long ta pangadjion na to sa ta lilayon na to haruman ini amuin deng ha mga duaa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mataod long ta duaa yang Hindu sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam babanus yan di na to masaipwa in banus niya
Sa sumagawa, sa Allah Ta'ala di tayo tumaus ang katawa long ta tiap-tiap dua lilayon. Kimawadya kita din ha mga ruwa amuin nasabot diha ini din ha mga pangindua ya ngayo sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Allah tabaraka wa ta'ala amuin bang nato long ta kasimuran ini kaupihan na insyaallah subhanahu wa ta'ala madauhat na to inkyari hil sintuhan na bulalamin ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyasin din ha mga piyangayo niya bang nato ini long tahinangon atau akan balikan kusinguran in kakahinang sinabi sallallahu alaihi wasallam bilang pangindua apa Tuhan Rabbul Alamin din na mga ruwa amun kaya panginduaan niya na insyaallah subhanahu wa ta'ala bukod mustahil tayo maunsin Tuhan Rabbul Alamin in panginduaan na to biyasin pangindua si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga palangwan na agama Islam mukmasa jaman sing kasahabatan radhiyallahu anhum ajmain ambok long tamasa waktu sembahayang subuh in kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtatakad-takad sila sa masjid yatakaran nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin makaratong maun supaya mag-imam kanila sa sembahayang subuh. Manjari mga palangon na agama Islam nagtakad hadya sila sampai agun tiyo-tiyo da kuman in waktu nakapin sin sambahayang atau akan sin waktu fajar muklas na ang pagkailo in Nabi SAW kita nila long ta nag-us-us na harap ng palong sin masjid amoy in long ta dito na haakhir sin waktu fajar pagsud niya palong sin masjid sa doon na long ta nagtakama sin pagsambahayang sarda tinog nila yung pagsambahayang pag-uwas si mambahayang in Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsalam niya magtuoy siya si minyal hama kasahabatan niya pag-uwasin long ta si malam siya sambahayang fajar in akin niya hama kasahabatan niya ala masafikum kama antum in maksud diha ini in kamtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa kaula-ula tutog na kamuroon ha sapan bang hauno kamo long ta nakalingkod ayaw na aka mo maghibal ayaw na aka mo tumindog ayaw ka mo migding ha lingkuran niyo at ka nasapan bang hauno ka mo nakalingkod nakarin na ako karna on ipamahalayak si Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila naman dyan mga palang na agama Islam doon man haon imalop kanila in Nabi sallallahu alaihi wasallam long ta bilang magpahati in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang mayta in siya long tabya na tarasaw wala nakasambahayang haawal waktu sin sambahayang fajar sampay long ta nagtagad in makasahabatan niya amuin kabalikan ko duhol da ko man sin waktu ampay ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakasud palam sin masjid sarda si mambahayang fajar indeng ha mga nasabot kaya riwayat ha amuin hadis mahaba ini hawag to si malamin Nabi sallallahu alaihi wasallam imanop siya pagkasahabatan niya in aginiya in long ta ding ha mga sababan long na wala ako naka datong marikan yung magtuisin panagnaan sin waktu fajar karna long na untod sa babanda kula mang mayta long tabya manalate at ka natarasawak ko hantang biya nag-explain siya kasahabatan niya sin jimato sin bukod niya to batiyuod si Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ta nagpahil-pahil amuin nagtarasaw sin waktu sa sumagawa aon sa mabanda kula mang mayta in siya natarasaw wala nakagawa mong pamasjid manjari sampai piyasawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam lang na inkawi iyaon lang na nakatug na ako naabot man lang na waktu sinamuin waktu pagtatahajjud amon kabyaksahan paghinangon kung magkiyamul layl nag-ayil na kulong nasin pag-ayil sa rayaw-rayaw sarta ampa ako si mambahayang nagkiyamul layl sin uno na mapatot sa bahayangon ko sarta amon kabyaksan paghinangon ko din ha mga sambahayang tunga andom manjari lang na uwas man ako lang tabya mga si mambahayang tahajjud
nakalipat ako lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai paglipat ko lang na nakainop ako. Dati niya, kainop niya. Nakainop siya halom indan niya. Kita niya ni Allah tabaraka wa ta'ala. Long tahlam sin kainop niya. Manjari doon manhaon. Long tamahawa in suy-suyriha ini matay mo da kamay samsa bukunin yung pointa tungod ha amuin long takis sa mahawa ini. Sa sumagawa nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam siya kita niya Allah tabaraka wa taala lam sin kainop niya. Manjari ron manhaon sampai inagika niya sin Allah tabaraka wa taala halam sin idan niya ya Muhammad tiyawag sila ya Muhammad qultu labbaika ya Rabb. Hawak to siya yung sit tiyawag sin Allah tabaraka wa taala ya Muhammad o lang na Muhammad inaki kulong na iyari ako utuhan ko unimbya mga nanay maisin partawakan mo. Naman jari dituhad to mga palangwan haarang Islam na asumo inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin tagainop niya fima yaktasimul mala'ul a'la katungod pa amuin bangunuin kakahinang sindeng ha mga tumpukan sin manusia na hinang nila di hadon niya amuin na hinang parsabawan in sila nakabutang hatatastas sa darajat sarta ding ha mga sasuok-suok pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta kalasahan sin Allah tabaraka wa ta'ala hisiyo atawakan uno in kakahinang si mga tumpukan ini magkulang maglabi hapangawso sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya uno in kakahinang na hinang nila di hadunya amuin nakabutang sila padarajat sa taas-taas sarta ding ha mga manusia tumpukan si mga manusia kakasiyan iwan kalasahan ko inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu la adri inagi kulong nari ko kaingatan ya Allah di niya kajawaban sampai kaya baita sin hadith nakatu siya iya subusin Allah tabaraka wa ta'ala in sambung niya la adri di ko kaingatan ya Allah bang uno atawakan hisyo in pagyanon mo yan ding ha mga manusia tumpukan amun labi kalasahan mo sarta dihilan mo martabat sa taas-taas in bubutangan nila di ko kaingatan bang unin sa baban atawakan kakahinang sin sila bang mayta in sila yan nabilang ding ha mga tumpukan amo indiri hilan mo martabat sa taas-taas in kahalan nila dunya akhirat naman jari long sin nagriwayat di hayni sampai long na yan na naman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyahantang diupunan siya ha awakan niya kaya bita di hayni padlima sin Allah tabaraka wa ta'ala amuin di na to naman jari atawakan di na kita naman jari magtasawur sin padlima amuin tumuk patuhan Rabbul Alamin tumuk hakabasaran niya di na to napasandungon biyarin hantan inyad tukatan parkala way na panglamod-lamod na to inyad to Allah tabaraka wa ta'ala to puti makaingat way roon na lamta din kato ni makajari amuin magtasawur siya picture outon niya pa imagineon niya pa inhantang sin lima sin Allah tabaraka wa ta'ala karna ini panghagad si mga bariman in nasabot batin Allah ta'ala on lima niya sa sumawa tumuk hakabasaran akatinggian sin Allah subhanahu wa ta'ala abundi na kita manjari manghiningod paamuin piapan jari sin Tuhan Rabbul Alamin sarta inyad to laong tatupot amuin Allah tabaraka wa ta'ala amuin way sabanding way roon na laong ta ikapanghiningod ta hauno-uno na piapan jari sin Tuhan Rabbul Alamin sa parat sayong tanahadja inyad to nasabot sin hadith demikian nasabot tayo sa Quran mahamulya in Allah tabaraka wa ta'ala takalima sa sumagawa balikan ko bukon long talima
pasandungon tabya sin lima kabyaksahan sin piapanjarin niya. Amo yan mga palangon haramay sa masupaya di kita long tak kumangi atau akan malarakin i'tikad iban sin panawhin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaharunta in mga sifat siya but sin Allah ta'ala piag sifat niya hagin hawawan niya. Iban na sin namun sifat siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari na kau magpahantang, di na kau manghiragbos atau akan pasandungon mo inhantang iban sin dagbos diin na inyad to katan di makajari pasandungon hapikilanta karena inyad to in Allah tabaraka wa ta'ala way sabanding niya lam yakun lahu kufuwan ahad way roon uno na long tahi kasingod mo patuhan mo Rabbul Alamin ha sifat niya iban nahahantang sin long tatartan to kaniya inyad to katan parat sayon tanahadja bangunin sifat sin Allah ta'ala pawaran niya paginhawawaran niya kaharunta demikian bang unuin sifat hiyantang si Nabi SAW tungod pa Allah tabaraka wa ta'ala amay din kahakaroon na to. Sa dihay ni mga tayo mo daang Islam kaya na naman kulang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in hagpay sinamuin long tapad lima doon ha long ta awag ako sampai long na iyasubo ako nagbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pangasubo biyasin pangasubo kaina fima yaktasimul mala'ul a'la bang uno in kakahinang sababan in mga tumpukan deng ha mga manusia yangkat sin Tuhan Rabbul Alamin in darajat nila in martabat nila sarta sa suok-suok na manusia patuhan Rabbul Alamin sa suok-suok ipagyaw diha ini labi kalasahan sin Allah Ta'ala labi kaulungan sin Allah Ta'ala rin ha mga manusia bang unuin sababan may ta sila ini nabilang ding ha mga manusia dihan martabat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amunain kajawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inaginya long na fil kafarat wad darajat bahalong na pasal sinamuin long ta kafarat amuin kakahinang nila kaya kiparat sin pardusahan nila aon kakahinang nila nahinang nila man in makakahinang yaon ibadat pa Allah tabaraka wa ta'ala kaya kiparat kaya papasin pardusahan nila wad darajat demikian baha pasal sinamuin darajat nahinang nila iangkat sin Tuhan Rabbul Alamin in darajat nila naman jari in pangasubo sin Allah tabaraka wa ta'ala kanya magbalik wamal kafarat unulong na in pagtagon kafarat inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan hikakiparat sin pardusahan sin tiap-tiap siulangan sarta baha yangkat sin Allah Ta'ala in martabat nila muna sabot dihay ni matay muda ka Islam law na masyul akdami ilal jamaat sababan hikakiparat sin pardusahan dihay ni jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun long na tikang at tawakan panausin siki sin mga sila magsasambahayang barjamaah in tiap-tiap tikang nila madto pa masjid sumambahayang barjamaah in yadto hikakiparat sin pardusahan sin mga manusia ini amo yadto mga palawon haram Islam hikarwa wal julusu fil masajid ba'da salawat hikarwa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na hinang sababan kaya kiparat sin pardusahan sin mga tao ini amuin lingkod nila haka masjiran puas nila magtunay sin mga sambahayang ati niya amo na impagtaron sin mga kaibanan nasabot hadit long na intidarus sala ba'da sala amuin pagtagad sin sambahayang puas sin sambahayang biyasin mga long kasambahayang maghrib bihaon ini uwos sa timunay sin sambahayang maghrib yaon ko ha masjid wala pa kau gimuwa ring ha masjid yaon da kau limingkod karena tumarad kau sin sambahayang sumuno kaniya mo sambahayang isya in kakahinan ini ba walang haram Islam dayong ha mga sababan hikakiparat sin pardusahan sin tiap-tiap himihinang kaniya amo in laong tayaon siya ha masjid timututog puasin sambahayang
tumakad siya sin sambahayang sumuno. Biyasin misal na sabot tahayin doon, o sa nasambahayang Maghrib, timakad na kita na amo na masjid wala pagimuha, bang wayron da mga law tahajat da kula guwaunta, doon na halom sin masjid, tumakad sin sambahayang amuin sumuno. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, inyadto deng mga hikakiparat sin pardosahan. Demikian lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa isbaghil wudu fil makruhat, iwan na sin pag-ambil ayil, pagparayaw sin pag-ambil ayil, haamuin waktu atau kanahal kahuhukawan, hahal mahagot, hawaktu mahagot, sa sumagawa siyang purna niyara, piarayaw niyara, in pag-ambil ayil niya, karna sin pangagarisin daakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, amuyad to in long tabilang hikakiparat sin pardosahan. Manjari insuno pangasubo, sin Allahu subhanahu wa ta'ala kani hatakainop niya, wa mad darajat, uno isablaw na indarajat, atawakan parsababan, hikaangkat sin darajat. Sin mga manusia yan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am, muna nasabot niya rihain hikaangkat sin darajat, amunain pagpakaon kakaon, hapag kahimanusia, amuin mga sila barhajat, dihilan mo kakaon, pakaunon mo, painumun mo, in mga sila barhajat, kulang kabos, daing ha mga inyadto, hikataas sin darajat sin tiap-tiap siulangan, bang mahinang sin tiap-tiap hang katauring kato in parkala ini, bukun hadja long tariha ini amuin, biyasin hamasata, dimihil kau kakaon kanila, dimili inuman, lamod dariha ini mga tayo mga daara may istambang aon mga bagay-bagay mo, long tabya mga barhajat atawakan, kakasimo, biya mga diamo, long tanang inom kahawa, atawakan diamo na ngaon, piya kaon mo sila, piya inom mo sila, lamod diha ini pag-aon, it'amut ta'am, pagpakaon kakaon, ha mga sila tautay manghud mo, amuin long ta nagahajat atawakan kulang kabos, ha mga long ta parkala amuin kakaon iwan sinayunuman. Narihin ni matay mga daara ma Islam, ini sifat si mga bariman, matan pa Allah tabaraka wa ta'ala, amunain, magpanangag sila kakaon hatay manghud nila, pagsauhon nila, sindiin-diin na rejeki kianog harakan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini din ang mga sifat na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga bariman. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lang sin Allah tabaraka wa ta'ala, sifat niya in mga bariman, amuin dirihilan niya kasanyangan dunya akhirat, in sifat nila, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. In sila, magpakaon sila kakaon, doon hakug iban baya sin pangatayan nila, ha mga tao miskin, iban sin mga anak yatim, anak ilo, iban na sin mga sila nabibihag. Amo yan, in sipat si mga bariman, magdihil kakaon, labay rin hakug sin pangatayan nila, bukon pag maikot, sa kug baya sin pangatayan nila, magdihil kakaon ha mga anak miskin, ha mga anak yatim, iban na si mga sila nabibihag, in agi nila, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaja'aw wala syukura. In agi si mga bariman, in kami ini nagpakaon kanyo, in lang tatupot, maksud sin kami ini, piyakaon na mo kamo, liwajhillah, karna muhong kami karidaan, tungbas ng Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yadin maksud may ta kami nagpakaon kanyo, amo yadin maksud may ta kami simaw, atawakan siyaw na mo kamo sin rijiki, yanog harak kamo sin Allah tabaraka wa ta'ala rin hama kakaon iwan inuman, in maksud sin kami lang si mga bariman, liwajhillah, hasupaya hadja, muhong kami sin karidaan, tutungbasan din ha Allah tabaraka wa ta'ala, la nuridu minkum jaja'aw wala syukura. Bukon in maksud na mo, hati niya rin kaniyo, hangkan kami nagpakaon kaniyo, nagpainom kaniyo, bat in maksud na mo, bat mawaya kami tutungbasan sabdeng kaniyo,
at awakan mabaya kami insuway kamu magsukur kamu. Inyad to kataan bukom yaya di maksud sin kami sa inyat sin pangatayan na mo nagpakaon kaniyo karna sin Allahu tabaraka wa ta'ala amo yan insipat si mga bariman long ta kaulungan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in tiyataramahan niya sin kasanyangan dunya labi luwa kasanyangan haadlaw kana hasurga jannatul firdaus amo in papaghulaon sila biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Hikaru along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daing ha mga sababan hikaangkat sin darajat nila si mga tumpukan ini walinul kalam amunain longta mahanunot magkabtangan lamma lambut in hilalaungan in kabtangan sin mga sila ini amu in iangkat sin Allahu ta'ala darajat nila dunya akhirat bang sila magkabtangan bukun makaslah pagkahin nila manusia bukun manggugura-gura, bukun long tabiak mga matikarag, sa sumagawain sila, malambot magkabtangan, mahanunot magkabtangan, daing naman pamaumaas niya, patotay manghud niya, papagkahin niya bariman, papagkahin niya bangsa muslimin, in siya malambot, atawakan malunok, atawakan mahanunot, maghilalaungan magkabtangan di magdihil laung takabtangan hikasakit papangatayan sin tay manghud niya bariman lapay nain laung ta manusia pagkahinya amuyad to mga palangon ha agama Islam in nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumuno long niya wassalatu bil laili wan nasu niyam demikian in sababan hikaangkat sin darajat nila amunain long ta mga sila matilusa magsambahayang sintungaan do magqiyamul lail magtahajjud wan nasu niyam hahalong na in mga manusia kaiwanan halom katuran atawakan haluk-halukan amuyad to mga palanggungan haa nga Islam in sipat sin mga bariman iangkat sin Allahu tabaraka wa ta'ala in darajat nila kiparat sin Allah tanin pardusahan nila sarta mataas sila hapangatod sin mahasud si mahatinggi Allahu tabaraka wa ta'ala amuyad to in mga sipat nasabot takain na balikan ko amuin magpakaon sila kaon ha mga barhajat sarta maghilalaungan malambot sarta amuin magtunay sin sambahayang tahajjud qiyamul lail sin tungaan dum hahal in kaiba na manusia halom haluk-halukan amuyad to mga panahon ha may Islam hangkan na daing ha mga longta amuin panagnaan wasiat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to syarimatong pamaniyatul munawwara amuin longta kita si Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu Abdullah ibn Salam in kaunan niya masa nakauna ambok siya rin mga Yahudi sin Madina manjari kiyataing huwan niya mayan bataon nasabot Nabi Rasul sin Allahu Ta'ala naghijra maun pa Madinatul Munawwara lang hi Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu hambuk akulong na rin ha mga timatagad sin pagdatong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya ko kakitaan in pamayhuan sin amuin nasabot Rasul sin Allahu tabaraka wa ta'ala manjarilaw na pagsampang na mu'maun kaniya hawak to siya rimatong pamanitul Munawwara pagkita ko papamayhuan niya wayroon akulong na nakahuna-huna long namangi para sursin Allah tabaraka wa ta'ala karena pamayhuan ni hadya kita ko pamayhuan sin tao bunal in kabtangan amuin lang tadi magpuputing hapagkahinya manusia na sabihan tulong na hapagatod ko naman kaniya magtuy timubo hapangatayan ko inbaya ko manaymai sin risala diara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lang nadyungdungan ko in kabtangan gimuha ng harila niya in panagnaan lang nakabtangan niya in arinia ayuhan nas bilang wasihat niya tao Madina in arinia ayuhan nas o kamu mga manusia afsus salam pasaplagan niyo in salam haantarasin kamu wa at'imut ta'am iban pagpakaon kamu kakaon ha mga pagkahinyo barhajat wasallu bil laili wan nasu niyam sarta
pagsambahayang kamu sindum, pagqiyamul lail, pagtahajjud, hahal in mga manusia kaibanan natutug, in aki sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang niyo nahinang into nasabot ini, apsus salam, pagpasaplag kamu sin salam haantara niyo, pagpakaon kamu kakao na pagkahiniyo, pagsambahayang kamu sindum, pagtahajjud, hasa buin kaibanan natutug, in ari sin Nabi sallallahu hinapusan long hi Abdullah ibn Salam, in hinapusan kabtangan niya long na tadkhulul jannata bisalam, bang niyo nahinang in mga tuna sabot yadto, tanto makasud kamu palam surga sinallahu tabaraka wa ta'ala halawm kasajahitraan. Amo yadto mga palangon ha agama Islam, in nasabot kato hi Abdullah ibn Salam, patungod amin kabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang natunahinang in parkala ini, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, makasud kita niyo palawm kasanyangan, halawm karidaan sinallahu tabaraka wa ta'ala, amin papaghulaon kita ni Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw kana halawm sin kasajitraan, halawm sin kasanyangan. Amo yadto mga palangon ha agama Islam. Naman jari pag-uwos yad tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pag-uwos ko nasabot lang na nasabot yad to, in aki kakulong na sinallahu tabaraka wa ta'ala, in aki niya qala sal, hati niya pangayo na kaw ya Muhammad, pangayo na kaw kako, hati na miki parwaa, nga pagindua na kaw, pangayo kaw sin kabayaan mo, biyayaon lang sinallahu tabaraka wa ta'ala, Nabi nato sallallahu alaihi wasallam. Pulto inari kulang na, in pangindua ako, siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam sing kasahabatan niya. Inagi niya amoy nilong piangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon na to tayo mudara may samin pangayo ini. Inagi niya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tagfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qaumin patawaffani ghaira maftun, as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yukarribu ila hubbik. Amo yadto lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in piangayo ko, hawak to iyan ako sinallahu ta'ala papangayoon na, in piangayo ko lang na amo na indua na sabot hay doon. Uni maksud mga tayo mo daara may sabi si pangindua ini, mataud mapatot pangayoon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Allah ta'ala sa sumagawa amunin pini niya rin mga ruwa apya ngayo niya patuhan Rabbul Alamin hawak to siya iyan pangayo na kaw, in pangayo niya as'aluka fi'lal khairat, Allahumma o Tuhan ko, inni as'aluka fi'lal khairat, o Tuhan ko bunato din ako, pangayoon ko kay mo, atawakan mangayo ako kay mo sin kakahinang marayaw, in maksuddihay niya Allah, ano pangayoon ko kay mo, taupik ituod ako, makahinang sin marayaw, piyag barayaw mo. Amo yan to mga palawon haramay Islam, in piyangayo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mikipataupik siya, patuhan Rabbul Alamin, bang mayan siya dulan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, makahinang sin marayaw, piyag marayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang painsugpat sinduaan niya, watarkal munkarat, pangayoon ko kay mo ya Allah, ando taupik ituod ako, duri tuod ako, amun katinggalan kun hinang mungkar, hinang di mo kabayaan, hinang sa tulaat, hinang kabuwangsihan mo, hinang karurugalan mo, ya Allah, taupiki ako, ando duri tuod ako, makatinggal ako, unaparkala di mo kabayaan. Amo yan mga palawon ha agama Islam, in pangindua asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang panasyugpatan, wa ituod ako, amo in bang mayanin ako ini, maaon in ulong iban lasako, ha mga tao miskin. Amo yan mga palawon ha agama Islam, in piangayo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang mayan in ulong iban lasa, hibutang sin Allahu ta'ala, hapangatayan niya, maun pa amo in tautay manghud niya, laong ta, kulang kabos atawakan mga miskin, amun barhajat pa Allah tabaraka wa ta'ala. Amun yadto in pangayo, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang panasyugpatan, wa antagfirali wa tarhamani, damikyan ya Allah, pangayoon ko kay mo, in ando, ampo na tuod ako, iban ya Allah, ando,
kaulungi tuod ako. Amo yadto in piangayo niya mga palangon ha agama Islam sa lingkat-lingkat pangindua si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piangayo niya po Allah tabaraka wa taala. Manjari siyugpatan niya na isab wa ida aradta fitnata qaumin patawaffani ghaira maftun. Demikian ya Allah, bang ini kau magkahandak laung ta fitna pa kauman atau akan pa mga manusia patawaffani ghaira maftun ando ya Allah pagayoon ko kaymo pataya na ako haamuin bukon ako halom sin panandas atau akan halom sin fitna. Amo yadtuin pangayo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panasyugnuan na isab, Allahumma inni as'aluka hubbak. O Tuhan ko mangayo ako kaymo. Sinamuin klas paglasa mo. Hati na ya Allah ando kalasahi tuod ako. Amuyad din piya ngayon niya. Wa hubba man yuhibbuk. Demikian pangayoon ko kaymo inlasa sin mga sila malasa kaymo. Amuyad to, in pangayon niya. Pangayoon ko kay mo, ya Allah, in kalasahan mo ako. Demikian pangayoon ko kay mo, mura-murahan kalasahan ako. Sin mga sila malasakay mo. Wahubba amalin yukarribu ila hubbik. Demikian pangayoon ko in lasa. Pangayoon ko amuin lumasa ako haamal ibadat. Amuin masub ako hakakahinang yukarribu ila hubbik. Hikasuok kumon palasa mo. Amuyad to mga palangon ha agamay sam in pangindua sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balikan ko in duaan niya in niya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tagfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin patawaffani ghaira maftun as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yukarribu ila hubbik. Amo ini mga palangon ha kami sa min pangindua long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamuhunna wa allimuhun fa innahu haqqun in arinia puas niya long ta siabot indua ini in arinia kasahabatan niya ando hatihan niyo ini pangadjian niyo ini hatinya memorize niyo hapalan niyo indua ini wa allimuhun iban panghinduan niyo siya ini hapagkahin niyo pa innahu haqqun karnin ini kasabunnalan matan in pangindua ini piangayo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam murah-murahan mga palawon harama Islam inyadto longta sa lingkat-lingkat pangindua piangayo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin inagidahay na pusan long na hapalan niyo ini us panghinduan niyo ini karnin ini kamatanan atau akan dua marayaw, dua sarayaw-rayaw iban matan, bunal in inikatan mga tayo harama Islam, mapatutsuway na to memorizon, hapalon, hipangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, pila ra rin kato niyo na kami maray sa ini na insyaallah tabaraka wa taala hawak to biyayaon lang taniung na to na mura-murahan pagtuyuan na to hapalon indua ini hipangindua pa Allah subhanahu wa taala mura-murahan piag barakat sinto rabbul alamin waktu singkitan niyo sarta piag munfaat kato ni pangadyan haruman ini miabot na in waktu minsan pa mga mabaya pa ako kumanap sa sumagawat ni mabtub ni waktu singkitan niyo mura-murahan mga tayo muda agama Islam magsukol hapanin hugsin kamo sarta laung ta murah-murahan madauhat na to in ulong iban rida sin Allah tabaraka wa taala isarta tungbas ting Tuhan rabbul alamin kato niyo dunya akhirat lapay nakli na to iban singkitan niyo katan mamaid kami halapal kasilasa sa plaghakatan hatiranan sa katan abutan sinabuin suara sing kami ini deng namayan laung ta hakapupuan pagagimbahan lapay ng daira sambuangan iban na si mga taymang hod singkitan niyo amon yan jimajaga live Facebook iban ha YouTube salam kasila sa kanyo katan mamaid kami halapal kasila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين